Tunchuma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kangai thak tur chu thilmak thlenna damdoi inti Zambia rama muati chanchin ani tungkwater choli voi som pathum na machopte zinga pakhat chu chitanda lumamba Adventist damdoi in chibombo Zambia rama omtana chauka le insuk na munsak ani a damdoi in bi chianna iloneyang no pang doctor pediatrician pakhat 70 Adventist Goshen Shwai tu nibok muati mombazi ichuan chitanda lumamba Adventist damdo indin ani chu pathian thilmak ti ni inangaya pathian ko ngai na awang chawa chu damdo in chu Adventist ta ni the ni ti asoi ani chitanda lumamba chu tribal pakhat how to pa ming ani a ani hian Zambia marlama damdo indin ani theinan thingtang lama aram hector somla ya zau chu athloni na pe ani aram chu Christian Paul pakhat anmani sumle chanpui na andon ang te manga mimalin lok na tel mi alawa building sa chin ne na ape a atira arwa manna damdo in satura angin na chu Zambia sarkar chuan anola nima sila tribal how to pale chu Christian Paul te chuan 70 Adventist Goshen Belin rotna an the luta he damdo in hi enkolin muami damdo in chuti sale tharawa damlo te enkol nana in mang ang hian in mang ve theyangem ti in anzota muami damdo in chu Zambia marlama ani Adventist Goshen ne na chuan damdo in le aram chungchanga thudel kil nein rotna an siama damdo in chumimal hlok na ommya lawa kalpui tur ani kumkha chu ngeya manchan tur ani a tin thingtlang mi te mamo apushuk sak tur ani muati chuan he damdo in hi thudel kil nein Goshen ne na an hlana a building hi minpe ani ti in a soi damdo in nai vaya hian hunbineya thlai ching chin lo nei mi engemozat an oma fura vaimi manchinga nima sela anma ni e khop an thar tok chau ani a sum chuang liam an lalu tam lo hle ani damdo in honani ma in Adventist Goshen chuan a chhuat le tuikong te siamin aram chunga tuichun chwa an laya Zambia president 70 Adventist nibok chuan ama mimal sumin athom chatna tur aron tumvek bok ani ama mimal sumin athom chatna tur aron tumvek bok ani ti in Northern Zambia Union Conference Health Ministry Director muati chuan asoya pathian khongai na in state how to luber the head of state chuan alobeng khon hle a athom chatna le ahon na atan ama mimal sum atho ve boka ahon na aron telve in min chanpui ani ti in asoi kumsang ni somni pathum October thla a ahon na programa khan Zambia ram president haikande hichulemu chuan sarkar pu in generator le mithi rangda chatna tur tumsak atiam bok khwa ro le na mun Zambia rama hian electric siam chhuatna turin tui atam tok lawa wangin current a umlo jing hle ani muati chuan damdoi in chu an khotlang tan be seina eng ani der to ti soin kanin pek na le damdoi lam thiam na chete chau po in chulai muna cheng te tor na tinep turin na satakin kongraw asu ani ti in asoi he damdoi in hi honani ma ka chuan chutilai muna changa damdo in dang nai berpo mel somnga panga km somkwa ala ani a hetianga la adam lo omte shwai tur hian ambulance pakhat cha omin kongla chu akhokrok le boka raipor tam tak damdo in an panna konga thita po an omnuk mai tunari chuan damdo in mamo ber chu chauka le insuk na mun ani ti muati hian asoya damlo te tan mai ba ka an chung te tan chu chumna tur chauka an mamo ani Africa rama chuan mi pakhat adam lawin a chen om khoveng te chu kan turin an local khom china chu wangin damdo in a ikal chuan mi panga talin an choi om chinang che chung te chuan chu eina tur mun an mamo ani ti in muati chuan asoi ani thomna sukna le ati rauna khol chu damlo enkol na ti mason na atan achul le ti alanga muati chuan tuna chuan thingkung hnoya kan insuk angai ati solni voiso pathum na tholom I tho hian chitanda lumamba Adventist Hospital in amamo chauka le Zambia rama puansu na mun sakna tur achan pui don ani
September ni somni pasaria phalta ka tho lom tho ituma wangin kan lome khathi song kha tunchuma rongbawlna chanchin kan ngai thak thei chu ani